Mayan, this Let's Learn lesson is about being at the baker's. Wie knows it? Who's next? Wie knows it? Wie knows it? Für wat wäret? What would you like? Für wat wäret? Für wat wäret? Ich will, I want, ich will, ich will. Ich hätt gären, I would like, ich hätt gären, ich hätt gären. Soss nach eppes, anything else? Soss nach eppes, Soss nach eppes. As that alles? Will that be all? As that alles? As that alles? Ein toot, a bag. Ein toot, ein toot. Pond Brout, 1 pound of bread. Pond Brout, Pond Brout. Wäisst brood, white bread. Wäisst brood, wäisst brood. Vollkornbrout, whole grain bread. Vollkornbrout, Vollkornbrout. Geschnidden, sliced. Geschnidden, geschnidden. A Bréitchen, a bread roll. A Bréitchen, a Bréitchen. Dose Bréidercher, a dozen bread rolls. Dose Bréidercher, Dose Bréidercher. Mëtsch, a pastry. Mëtsch, Mëtsch. Hallef Dose Mëtschen, half a dozen pastries. Hallef Dose Mëtschen, hallef Dose Mëtschen. Aachtchen, an 8-shaped pastry. Aachtchen, Aachtchen. Äppeltäsch, an apple turnover. Äppeltäsch, Äppeltäsch. Schoklasrull, a pan of chocolat. Schoklasrull, Schoklasrull. Schneck, a cinnamon swirl. Schneck, Schneck. Trëtz, a twist. Trëtz, Trëtz. A Kuch, a cake. A Kuch, a Kuch. Thanks for learning Luxembourgish. Adi!